لەگۆڕ ڕێککەوتنە ناوبەرە هێزن سووریا دموکراتیک رووسیا و حکوومەتە سووریەدا پێویستە گوهێزن حکوومەتە سووری بەڕەوانیە ji ber sînorê di navbera Hesedê û çekdarên artêşa niştimanî da bikin. Li gor fermandarên Hesedê yên meydanî dibêjin ku hêzên حکوومەتە سوورî pabendî wê rêkeftinê nabin. یا دیتر ji bo mele îtifaqê dîtir ku em bêjin hêza rejîmê ya Sûrî û ya navdewletî em bêjin ya Rûsa ku va îtifaqiya pêk wanî bûn bi destê navdewletî ku ew na 3 kîlometre xwanê zî bikin ew lê bidin an ku rê derbas bikin ew riya em for lê bidin heta niha halê hazir dema ku derbas dikin em dibê wan çima lê nadin dibê emir bi me re nîne em lê bidin. لبلي اوكي وصاجي هي يعني اوكي وجداني هي ام تدخل ببن يعني ام تدخل بدن برسوانا بدن وانا بزي برينن جبا ولا كاريان وولاتين كل فدر جيان دكن جبر إيرشا أرتشا نجتماعي لسريا M4 وكريارين لسر دستيوان تقاومن هيزن أولهية هندرين جارنا ريا M4 دقران وآقاهيان ددن قوالاتي ريا M4 بكار ناينن جبر أولهية لسر جيان وان رينو عنيسة وشرقي ده قطة لبدا رينو بري مو شربي ده ديسا جارنا قطة بيش بري يرشيون هون تشتين سفينو كان هرورن سفينو دخينين شي عربة دورة اللي دخينين لا بس تيبت عسكري نو المدينة دخينين يعني بيش بروي هوي هذا بقى أما مدينة بيجن مر من جبوي تانج وهون ورشاش ودوش كجيل سر مدينة الشغل يعني ومدينة جي نوين هرورن ترسانة هذا بري بوريا تيجرتن يعني شر و بافچون نهال دورهێلا هەردوو باژەرۆکên ئانەعیسا و تلتەمەر دقاومن و هەردوو باژەرۆک لەسەر ریا M4 دەکەون و لە گۆر تای خویاکردن دێ ڕێککەوتن لەسەر وان هەردوو باژەرۆکان بێکردن. درۆژên dawê de gelek engaşe li ser riya M4 dibe. Gevriya gelek çalak bû ji bo leva bazirganiyê çûne û hatine. Her wiha evriya li gelek cihan dikeve navbera hêzên Sûriya Demokratîk û cekdarên artêşa niştimanî. Te bihîsên ku Rûsya dixwaze li ser riya M4 bi rêkeftinek heke. Ku cekdarên artêşa niştimanî 4 kilometr vegerin bakurî vêre. Her wiha hêzên Sûriya Demokratîk 2 kilometr vegerin başûrî vêre. û evriya bikeve dibin kontrola hêzên hikûmeta Sûrî. Li ser erdê tu encam hatûnene. Rêberkalo Dengê Amêrika Aynîsa